Pozdrav youtuberi, danas ću vam pokazati kako da skinete Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Full Burst 3. Znači, ovaj link će vam biti u deskripciji, znači samo idete od download torrent. Sad to sačekate dok vam se skine i da pokazat ću vam kako da ga instalirate. Pošto je prosto, znači ja ga neću sad skidati, znači idete samo OK. I sačekate da se skinete, a sad da ga instaliramo. Znači, idemo da ga instaliramo sada. Aha, imam ga je ovdje. Znači, idete na setup exe. Čekate da se instalira, lepo sve to. Birate engleski normalno, koji ćete jezik. Sad tu birate gdje će da nas instaliram, ja sve instaliram na D, pošto ima više prostora. Znači sad ovo ne treba i ovo ne treba. U stvari ovo ne treba, ovo ne treba. I ovo ako hoćete da vam se napravi shortcut ikonica u start meniju, ja to ne stavljam, a ovo na desktop. I idemo install. Sad to malo sačeka dok se instalira, valja se brzo. I premotat ću ja video samo dok se instalira. I pozdrav youtuberi, vi kao što vidite igrica se instalirala, idemo na finish, tu štipirajte ako hoćete da vas upali direktno. Znači, samo nema nikakvog greka, nema da li radi. I da li radi, sad ćemo da vidimo, ajde. Ajde bre, učitaj se. I igrica znači radi, ovdje podešavate grafiku. Nadam to je sad nebitno, što smo to ušli. Tu idemo na play, što i nas i zanima. I kao što vidite tamo možete podesiti da vam bude full window u prozoru i igrica radi i to bi bilo to.